Balaleli bomsakazo kaZulu, umsakazo wento ephuma nama FM lo khulumayo ke ngumsakazo wenu ke uPhathisen Ncube. Yes okumnandi sokunjalo ke isethekeli sethu kade sisilindile sesifikile kunjalo ke sizathanda ukuthi dadewethu ke ubingelele ke abalaleli dadewethu batshela ukuthi ngubani phela kuyiphi inhlanganiso. Salibonani balaleli be Manama, ngithanda ukuzehlisa lokulamukela futhi ku program engiphiweyo. Mina ibizo lami nguBuhle Ncube, ngivela eCONS. iCONS is a private college. CONS is a private college which is registered with the Ministry of Higher and Tertiary Education. Ministry erejistileyo balaleli kugatsha lwezemfundo, ngakho iCONS iyalinxusa ukuthi lizoyenza ama-courses alandelayo. iCONS i-offer ama-courses amalutshwani but aqakatheke kakhulu kithi esigabeni njengabalaleli. iCONS i-offer ama-courses anjenge-nurse aid, ama-courses anjenge-child care and night nursing, courses like elderly care, courses like special needs, pharmacy assistance, hotel and catering, till operation, hairdressing, beauty and therapy, baking. These are the courses that are offered by CONS. Courses that we offer at CONS, they are very, very short courses. They are just for 2 weeks in class. 2 weeks umntwana efunda, umzali efunda eseklasini. Ama-courses ethu per day, we are just offering them for 2 hours. 2 hours uzabe ufunda useklasini. Then after those 2 hours, for those 10 days, you get a certificate. The certificates that we are offering are internationally recognized. What do we mean, Ngichoni? I mean they are internationally recognized. Uyenelisa ukuhamba lalesi sithupha emazweni anjengabo UK, anjengabo Angola, SA, anywhere where you feel you want to go. Lingananzelela, these courses kakhulu axhasa izimpilo zabantu. Amanye njalo ayimisebenzi yezandla. Asifundeni imisebenzi yezandla, nanka ama-courses sesiliphathele balaleli. Ngithemba abalaleli bayakuzwa, liyamuzwa abalaleli noma nje yangena phela mbijana ngesilani khona lawe sesengiyenti sekhuluma isilungu. Ayingizwile lama-courses la kuthiwa hayi akugadisa amagagasi sibili uyehlela ngangale kolwandle. Ngizathanda ukuthi ke ngibuzela abalaleli bami kakhulu ukuthi ke la ma-course afuna abantu abanganani. Ama-courses ethu asikhethi mnyaka, as long as umuntu elesizathu sokubuya esikolo. Ikakhulu siyabe sithi umuntu ongaba le 15 years kusiya phezulu, ngoba sikhangela ukuthi nguye umuntu osele birth certificate or osele S2, nguye umuntu oyenelisa ukuzoqalisa i-course. Abadala akula mnyaka, education is no limit. So uthi ukuthi labo malukazana sebetholile izinto zokwenza manje, labo gogo sebetholile, sesobaba sebengaphekela ukudla kumnandi, as long as sebebuye bazofunda sebetholile ulwazi. Ukuqala kokufunda kuyikuqala kokuhlakanipha. Siyakuyazisiseka. Phoke ekubhaliseni nxa umuntu ezobhalisa kumbe ufuna ukubhalisa ukuthi ajoyine ke enhlelweni lezelilazo angayenza kanjani? I-registration fee yethu yi-$15, $15 kumbe i-300. This is just for your certificate registration and for you to get IS2. Otherwise, these courses are free. Free ngisho ukuthi umuntu ufunda mahara.
limali ngeyokuthi ubhalise. ubhadale lisithupha ubhalise kuphela ukuthi ube khona ubhadale lisithupha. Yes. Ngezinye indlela ngama-administrational cost. Yes, ngokuthi at least lawe isithupha sakho sibuye. But otherwise sifunda mahara. So akula qualification efunakalayo lapha. Asifuni qualification ngoba silapha ukuzothuthukisa isigaba. Injongo yethu ukuthi wonke umuntu kabe lolutho lokwenza empilweni yakhe. Okay, okucina ke emfuna ukuthi ngikuzwisise. Likhangelele ukuthi kwelakithi lapha lingaqalisa ke ukufundisa abantu nini.